umunyamabanga mukuru wa onu Antonio Guterres yagaye ibura ry'amafaranga y'imfashanyo ahora ari make ku mugabane w'isi. yavuze ko 20% gusa by'amafaranga akenewe mu bikorwa by'ubutabazi ariyo yabonetse kugeza ubu muri aya mezi. Afurika y'Epfo, Ubuholandi na Denmark ejo byashyizeho ikigega cya miliyari 1 y'amadolari yo gutangiza muri Afurika y'Epfo ibikorwa bitanga ingufu zitangiza ibidukikije. Abanya-Sierra Leone bazaba bari mu matora atoroshye kuwa gatandatu. Perezida Julius Maada Bio ejo yakoresheje mitingi ze za nyuma i Freetown. Samura Kamara wo mu ishyaka APC niwe uzi imbere mu bahanganye na Bio. Ibitumizwa mu Buhinde n'inzu zicuruza imiti guhera ku itariki ya mbere kwezi gutaha kwa 7 bizajya bibanza gusuzumwa binapimwe mbere yo kwinjira muri Gambia. Abana byibura 70 muri Gambia bazize indwara y'umwijima abaganga basanze ifitanye isano n'umuti w'inkorora wakorewe mu Buhinde. Naho muri Libya abategetsi ejo basubije iwabo ku ngufu Abanya-Nigeria bagera ku 165. Itsinda ry'abimukira rigizwe n'abagore gusa ryatahukanwe muri Nigeria ricunzwe n'ishami rya ONU ryita ku bimukira.